Kristus nga kungit RVA asa angay tusu yutenaute tuni pen misyang do Joseph I poini ahihi ama pen Maria I lompa ia tupa Isu adina muisa ape apa chilangzong kikhialowi ina Joseph I thu pen laisang thusunga tampi tak kimkhollohi aizongin amai thu akigel na mun tea amai thupi na ama omloa apianlo na thu ma nakigel ahehe ina amasa pen penina misiono Joseph ichi pen Dawi I sonlakak panina ang piang ahehe ina nikan nitakchang ina Maria to zuto Maria kenga zuto pia ina Maria to kiteng di china kibai hom hi ibang tulai takina Maria pen naw pai hi chi ong thei athei takchang ina Joseph zunglung himo ma maina hi Maria pen kei theilo pi na naw pai himo kai takchang ina bangchi ri ke hiam ama nusasim leng zumi te ngeina hi pen zol tanei so de manina zu te I thukham to ki zuin suang to kideng num li hitai aizong in ten piri chilala ama to anei ta hilo khat anei ri na himo kai manin lunghimo ma maina omlai takina wantungmi ina amangso angkilang ina banggen hiam chile Joseph Dawi tapa Joseph laukin lunghimo kin Maria nazirina tenpin mahangam chile amai gai na ina hasyang to hangi hi ama hasyang thuna gai sakai manin lunghimo kin tenpi lolin amaina tapa khanung nei di amin Jesu na podi hi mahangam chile amaina mi hem peute I amo na panina hon keding pa hi jina na ke ni mi vantung mi kamala za tak chana Joseph zong alung khamna khe ong beina tonu ahi Maria pen pi hi ji utena te himun santaka mi hinga na to Joseph ina lung khamma ma ri hi aizongin hibangna lung khaminam lai takina hasyang to wi hopi na hasyang to wi lon na hangina le amai thi vantung mi kammal aza tak changina chakhat thuina amai lung khamna te khem pe bein lunghi mo na khem pe bein hi khasyang ro apiak thaina ama mailam khem pe ki hong sakhi alangam lo Maria langam hi bektam lo ina naw pai hun sung keng khem pe itale naung swa khitak chiangin naung yak Jesu ama athan nom ama nun ta na abol sin nom mi lo te khut sung asua tak te ni na lampi tom zongina nana kem nana khoi hi Nazareth ko Maria hitale naw pang Jesu hitale ama te nun ta ni na mai septe hi letaman na septo nakwa hi babangina Joseph nun ta zia hibang tengto amaina hi guphiana ong pedi hi to pai su pian di hi anu tonu Maria anak kep bana to pai su ma zong anak kem anak hoi pa ahi manin ama pen to pai su pumpi ahi pol pi I pa zong kichithehi babangina misan alien bel siampi pa payas kuana ina to khazagielle somsagi komina the patron saint of the universal church ina leitung pa Paul P RC Paul P te I achinga kempa chi mindian pi khat anatia na zong imuthehi tamanu tena te hitunina Joseph I poini ibol takchangina
adia kina bang mu thei hiam Josephina athuman achitak mi hi bahangin thuman ke chi thei hiam amaina amai hi lo na asangam lo pa ahiangina amai hi lo na hinapin paseni gel na athei takte paseni gel na amang azui ngam pa aina akimuthei tun te manin tu tena te tunina Joseph ma bangin etena ete gel na bang hilo paseni gel na ongtun takte gel na nosia in pasien gel na bang izui zo ngari le pasien gel na tungtonin ete anungta pasien tu azui haksan na iktuak phial zongin khim khojing bangin mailama nun ta na haksa ai phial zongin hi Joseph bangina apurul Joseph bangina pasien tu amang pasien piak tawon hoi takina alen zo apo zo asem zo ni thinadina tunina Joseph inun ta na tungtonina thala chan ni Paul pi pa china min aki piak za khatin tunina hi Paul pi aching akema hi Joseph tunga itena tun thungyan ni hi Paul pi leitung bu pi ama si Paul pi aching akem alien ba siam pi pa ki pan karin te siam pillion te siam pi te he pewina hi Paul pi mi te Joseph ma bangina akep achin amakai zo narina ni sang du Joseph tunga thungen khom chan ni